لیالتا نیویورکی کلاجانا پیروزباهی کریسمسی دبن سیا کومین 19 دا به خملاندنا کولان خانی و داران را دست بکر. ایسالجی و وک سالن بری دارا کریسمسی کلو پیشی آواهی راکفلر سنتری تدانین هر زیده بالده دکشینه سرخوی. وک سالن بری نبجی روزانه هزاران کس به تایبتی جی ایواران سردان دارا کریسمسی دکن کو بلندیاوی سال نزی 23 متره. مجی وک دنگ آمریکایی زیارت ونان هستی اومانن در حق کریسمسا ایسال پرسی. I'm actually pretty jazzed about Christmas this year. I feel like 2020. Ez ji ber Krîsmîsa sal gelek kelecanî me. Sala 2020 pir dijwar derbas dibe. Lê em dîsa jî dikarin ronahiyên Krîsmîsê temaşe bikin û Krîsmîsa xwe pîroz bikin. Dara Krîsmîsê jî bi karekî gelek baş hatiye xemilandin. رونشتوانا نیویورکی تانو جی دبیجه کریسمس که خوشیتینه به تایبتی جی جبو زاروکان و وها دوام کر. Hopeful enough. Yeah. I am still excited. Ez hêjî têra xwe hevîdarim û xwe bi kelecanî hîs dikim. Ji ber ku çi dibe bila bibe em dîsa jî dikarin Krîsmîsê pîroz bikin. ماتیو گارسیشی بالکشان سر ویکی کو کریسمس های سال جبر سدما کووید 19 وک سالن بری نینه. This year is definitely different because امی سال هول دادن که خواه جمال باتن خواه دور بسکنین. لی ده همان دمی داجی دوی ام سپاسیا خواه جبوتش دین که ام لی خواه دینه نشان بدین. پیتر بنفیلد جی کریسمس های سال دو گور سالن بری بچکی جدا دبینه و دبیجه او هول دادن کو کریسمس های سال جی وک کریسمس که نورمال پیروز بکن. And this is part of our normal Christmas for us. هاتن اما یاور کریسمس های سال نورمان دکه. اما اسکان بکارتینین. کتی کومیجی آماجه به یکی کرکو کووید 19 نکاره کلجانیا ویا کریسمسی جوی بستینه. I mean, I love coming here during the Christmas season. Ez di dema Krîsmîsê de pir hez dikim ku werim vir. Her çi qas maskan bi kar bînin jî ez di vê Krîsmîsê de cudayiyetiyekî mezin nabînim. Ez dibînim ku herkes bi kelecan û kêfxweş e. هیجای گوتنیه کو دارا نابوری جه سال 1931 ور و هر سال تیدانین و باوه یک رنگین تی خملاندن. دارا کریسمسی حتی روژا 6 چیله یا 2021 جبو زیارت ونان دیواره نشاندن. سینان تونچ تمیر دنگ امریکا نیویورک.